yebo kambe linjani izindala zonke lokuzanza isikhathi siyaxolisa ngeviki ephelileyo salenza ngalolu hlelo ke emthembalo sixolela ngoba yisathuba sathethiswa sizwe yonke into thande lobo umfowethu lo ngokubekezela kwakhe ke umfowethu ke olanda lolu hlelo njalo ke olusizo olukhulu umbongeni Mkiwane hamlalelo omkhulu walolu hlelo siyabonga umbongeni Mkiwane lwakho khona ngapho sizalangisa khona. Thank you very much. Uhlelo lo uhlelo ngisakhumbula kunjena nje ke umqalo siziba namhlanje Esnat Dube kunjani esi wena ke uthi mina ngidabanga ngasemawabeni kunjani ke Chisa ngikhumbula ke umnyaka 2007 lapho bengisemncane ngilama 16 years ngikhula ke ngihlala logogo abazali bamafa ngimancane ngokuzwa kwagogo lo baba ehlelethisa nangikhaya ke wayejalane logogo kakhulu ke umuntu omdala le 62 years osamaphi lo baba ke wayevelezwa nogogo kuna ngolanda ngibeze bekhuma logogo bengiye esithi ke Madubu umntwana lo mina ngizithathele ngizigcinele ngizamgcina kuhle ungakhothama uthi umntwana ozadubeke yedwa ugogo sithi kuseuncane kuyekele lokhu ucha sahlala kunjalo ugogo nangohlala mphansi wathi no yazi ke ubaba lo umuntu olungileyo kakhulu samaphuza kugcina kuhle waqhaza beziphoyile ngidengele izinto eziningi ngayala mina lokho ngisala indaba zendlala ngagcina kolanga ke ngidengele into ezimnandi ngavuma waqalisa ukuthi athi ngimtshela konke engikufunayo labantwana ke abadala kulambonke ugogo wamfuqela wathi nasi indoda ngithola ubona isiphethe kona bekamntanami ukuqina ke mina ngaleso sikhathi kwakunzima eZimbabwe kungela kudla kungelana ukuqina ke mina lami ngivuma wangiqeda umntwana bami lubaba walala lami wantshela ukuthi into le kumele sifihle bephathi wami laye wakontinela lami ngiqina sengizithwele uthe ngizithwele kunjalo ngamtshela ukuthi mina bona sengihlanza wasithi ngikhomba umfana weduzane wayengikhombisa ngamkhomba lo mfana ngalala laye ngemva kwenyanga ngamtshela ukuthi ngilesisu umfana wahamba phansi waphika wachinga ke usamaphiya futhi umfana wathi sumithi umzukulu wami wahlala ke kunjalo ke umfana walesisu ngabeletha umntwana waphumela efana naye umdala ngemva nje khonapho ngisele umntwana osane wabebotshelwa ke irap wahanjwa ke Gwanda kwathi warepha abantu ababili wagwetshwa wacela ke elejele mina ngisabelithisa ngilapha ke South Africa ngiyaziphilela angila ndaba lakho ngoba into yenzakalayo ngekuyitshintshe akuncedi uthona uzibulala olokucabanga ucabanga ngakho so yikho ke mina mfaka Sibanda ngisithi hayi ungabele ndaba lami vele sefuna simdinge manje anduthi wafela ejele kodwa ke wena ukhethile ingoma enthemba ke uzayithanda ingoma ke Soul Brothers ethi hamba ntombi kuthanda semncane
ziyafisha obheka kwayo akusinga ziyafisha obheka isitho sayo uyathela ngabantwana obheka isitho sayo uyathela ngabantwana abantu bayobona banamehlo bayobona phambili Tandusemane senze wakula hilili Tandusemane senze wakula manje Obheka kama kwayo Akusinga ziyafisha Obheka kama kwayo Akusinga ziyafisha Hamba ntombi bayobona banamehlo hilili yelele yelele Hamba ntombi bayobona phambili ingoma ke vela ke ku Soul Brothers ingoma sithi hamba ntombi bayobona phambili abanamehlo sitshale ke esinathi Dube yena uthi kasafuna ukuthonisisa ulutho siyabonga sisuke lapho ke siya ke kundododa ngisempofu Tshisa ngidabwa ke Plumtree mina ngubaba ole 44 years umnyaka bunga 2016 ngangishiya umfazi ngisebenza lapha ke South Africa ke wahlala ke isikhathi ngisizwa izitori engazisiyo umama lo baba babemfihlela ukuthi umfazi wami ke ukhombile umfazi wami ke ufebela egumeni langakithi engangihloniphanga ngenza ke plan ukubana ngijike ngibuyeke ekhaya ngazofika ke khona ke ekhaya kethi kungela umuntu okwaziyo ufike lapha ke ebusuku ngezwe kuyakhulunywa ke emkhulwini ekitchen bakhona umama kodwa ngezwe ukuthi lapha kulomuntu okhulumayo undoda womoyo ohlala nje ke emizini emithathu usuka kwangikhaya ngathula khona phana ngahlala nje zakhompyutha bathi basola ukuthi umbana computer ngahlala phakathi kwengalane ngathola ngathi zwi ngezwe ke ubaba mama sesiyalala usithi hayi moyo kulungile umoyo ke nguseka tawana so uthe kunjalo ke ngathula ngifuna ukubona ukwenzakalana ngalowo moyo ngambona umoyo ngone ke uyakhuluma nonkosikazi wami balawulawula ke umoyo ke avale sasengihamba esehla lapha nampofu enganikhona egedini ngathula ngathi zwi ngibona ukwenzakalana ngithelo ke ngisahlezi senizayehla njengalaneni ukuthi nginyenye ngibuyele ke ngingene ke emkhulwini ngabona umuntu ke uyathetha ngibona kulesithunzi esihambayo nangona umuntu uyangena esiyangena ke endlini lapho unkosikazi wami ngahla ke khonapho ke engalaneni ngawalka ngalapha na ke endlini lapho lala khona wakwami ngafika ngamaphandle ngezwe kwakhuluma the same person obekhuluma ukuthi umoyo nawe ngikhuluma nomfazi wami awuhlala ngasikhathi uyakhona umfazi wami yapopota lapha ukuthi ke umoyo umlahlisile ucabanga usethandana lona agogo omnye mama eseduze bethonisisana ngama kunjalo ke umsakazi ngemva kwesikhatshana ke ngezwe lapho ukuthi kukholo sokusenzakala yimi ke ufika ngivula ke sivalo laphana ke hayi ke bathe besathini ngile torch yami ngathi wonke umuntu phansi ngifike ngatshiya mbulele akula umuntu ozwayo ngishiya ngimchaye ekhanda wathi daca yimi ukuphuma kwami laphana ngibaleka ngisize egoli ngoba ngangafuna ukubotshwa bavukile ke ekuseni abaningi lasibona isitori sakhona newspapeni bavukile le story ke umfazi wavukela intensive care indoda yafa khona apho njalo yimi ukwehlukana nabazali bami ngalowo mnyaka ngo2016 amphinda ngabuyela ekhaya njalo ngisoze ngafa ngabuyela ekhaya kodwa ngithi wena ke moyo ngufisela lapho khona ungene khona lesihogweni kwaSathane ngoba ngikuhlonipha ngithi ngumalume kathi ke ulala wangakwami ngiyabonga ke Tshisa ngicela ke ungitshale ingoma awungabhaleki ifone number yami unganiki umuntu lapha ke South Africa angifuni ukubona umuntu kodwa abazi bazakwazi ukuthi ngubani obhalileyo ngicela ke ungitshale izingoma ezazadla ubhedi kudala hey ungadlale ke abantu babulala abafazi abantu
tshela nabo seyikose esilayo nabo Joe ukuthi lingaqali abafazi babantu Joe lesaba abafazi babantu uJoe wathi hayi abafazi babantu kathinti sake sicheka ukuthi ngempela ke uJoe kathinti abafazi babantu mayithinta siyamkhuza uyafa njani ingoma ethi remember me kaLucky Dube nasi ingoma ukutshela yona ke Sempofu eSouth Africa. ingoma evela ke ku Lucky Dube ingoma esethi Remember Me besitshala ke uSempofu Forever You Are Remember Me uSempofu uthi wachaya thebule umuntu obaleka elizomthambo
ukungena ebedroom enye indoda hayi phela nto bakubulala lingasayegangeni lithebethebele kona liyaphuma lothuli kona le emaphaneni phela uthi uyengena ebedroom yomnikazi haya Nandiba Khumalo unjani Nandiba Khumalo ngiyakubuyelela mphethe-ke yakho manje uNandiba uthi msakazi ngiyakubuyelela ke mina igama nguNandiba ngale 32 years nginomntwana oyedwa isithole sami simi kanje mina-ke ngimithisiwe ngulubhuti uyamqamba ibizo lakhe umntwana sesemncane ubaba wathina kafuni ngendele emuntwini ongasondebele leli jaka belingaloko span wayengithanda-ke u-Emspan engithanda ngomagama so umntwana lo ule 9 years ngoba by then I was around 21 meter so ubaba wathi kafuna umntwana atholele lihole wayala bezovela bonke bekhala wathi ngabayanga lapho by then ngikhabe silamatherekita lento yonke ihamba right so lahlala wagcinela-ke umntwana useka baby wazama ngazo indlela ukuthi abone umntwana wakhe ngangitshotshela ngomnika but ubaba wazwe izinto ukuthi ngiyamtshengisa wacham umfana lo ejakalami wathi wayekela umfana kanti-ke umfana lo-ke kule nhlanhla enkulu uhambile wagcina-ke sefundile wangena wenza-ke i-medicine athesi ungudokotela use-UK mina ngiyasokola lapha-ke ubaba sesihawula ubaba sewamthathela izinto ngesikwelete ngizwa ubuhlungu ukuthi umuntu engangimthanda ngazo zonke indlela lokuhlonipha-ke abazali ngamala ukwangithimezela-ke $500 esithi lanxa nje isala lo mntwana ngibambise into engibuhlungu kakhulu lakathesi-ke umama wazonda wagcina sengowafileyo ezondeleke ubaba lakathesi-ke umntwana lo ngokwesibandengelayo umntwana wakho otshisa kodwa akulanto engingayenza uyesela sesesaba selonye umfazi la kasafuni kuzwa ngomfana wami ngiyakhala dawu yimi lapha ngicela-ke uncedo ngobuhlungu kakhulu yimi uNandiba Khumalo sengizama uzophanda lapha-ke eSouth Africa cela ungitshele enye izingoma elandelayo all the 21 wawuyanga so vele lawo you respecting ubaba ikwavuma umuntu wenkosi manje kuthweni sorry about that sure ngiyawazi ubuhlungu onganani hey madoda abantu laba badala sometimes yala ungaqali nawu-ke uJakala Kosibanda selizifundele angutshale-ke anything ingoma zekwaito ezakudala wathi utshale-ke umduru why you for me wema shapla why you for me
Shamplan, digging to the van. Wema Shamplan, why you for me? Ngumthuma silela ke ingoma setshala eMnandipha Khumalo. Siyonandipha siyangena ke kuJosephat. Josephat Siziba. Unjani Josephat Siziba? Josephat uthi ke umnyaka ukhohle ngomnyaka ka 2022. Wasophelele ke iCovid umsazweni lapha ke eSouth Africa. Ngavela ke emsebenzini engahlala namapholisa ke basi bamba laphana badimanda amapasa ngemva kwalokho ke baqinise besazivalela le fake documents singela fake document mina ngine special permit umpholisa ngambulise so ngoba ke ufuna imali omunye wami ngambona ukuthi sedize sithi asemphuma mina ngangafuna udiza ngifuna ubabonisa ukuthi uhamba njani ngithenge ngenze njalo ngaqina ke unabantwana ebuyele imali sabadizi 2000 ngaphuma bakuphosa kona ngomnanzele sizama abahlungu kakhulu ukuthi lo mphosa lo ngimikele ngoba kwangikhaba la ngedrombe engikhaba amadolo embophini ngaphuma ke ngadlela kule police station ngayiqamba igama layo ngahlala ngipatrola ngidinga ukuthi uhamba kanjani ngase ngiyathola ke abanye abafana ngangibaza ukuthi vele ke lezi nqole emadlana ngade ke 1000 rands ngabatshela ukuthi ke ufuna ke bayichise le moto engahamba ngayo wathi bona ngechayisile ngabona sayama Shoprite ngiloko ngilandela lokho ngimbona Shoprite ngaphuma sembona ukuthi ugqoke impahla zakhe bafana ngabathwele ke emotweni yami saphuma ke ngafika ngabona baphaka khona ngabadropa bangena abafana labana ke bafike batshaya inhlolo bayichisa imoto yakhe lana ngezwe ngijabulele kakhulu ngoba baleka wangena ke endlini yangikhona ke laphana kasabonakalanga ukuthi unjani kodwa babulala ke amawindi babulala yonke imoto abachebe ichisile angilanda lakho umsakazi ukazozafa ukhohlwa babelala labafana ke bahlala bekhipha ama CCTV camera bebabonisa but abakhani ukuthi ngobani. I love those boys nakathi sibengambona bathi etopey abafana kabake ngani ngabethula kodwa ngani ngamazulu kodwa ngabekhaya so ngiyabonga kakhulu laba bafana bamjezela umuntu wathi 2000 yamahala ngaliza kulungiswa doti kuno ngicela ke unitshele ke yezingoma ezilandelayo yanqoba belalanga kungcono umntaka baba belalanga kungcono yamthanda kuze sikhona ungoma ethi come to the baby come to Every time I see your face, baby, I feel like I
Oh, come to the baby, come to the mathunuka makhetlela amatipoti zizikhongo siyitshaleke uJoswati hawo siziba siyabonga Joswati ziziba Joswati wazona ukuthi achiza imoto yompholisa his personal car nge-2009 Desire. What is okunyisa lo mpholisa awulesini Joswati Marilyn Sango angazi bona Marilyn uthi ngiyakubingelela ke mina ngisuke ngabuya ke e-United Kingdom unyaka ka-2006 ngifike ngahlala ngasebenza kahle lapha le ndodo yami ke eyayingibisile ikhona sihlalo sabantwana kodwa kuya kwesikhathi 2010 laphana ke uthando lwakhona lokho ngaliyancipha bese silala sikubhutilo sisi sikhangelana lela yele bengasela yona ke ifeeling emsakazi la ekhanya ukuthi kasela ke ifeeling mina kwazi ukuthi ifeeling angilayo yokuthi ngifuna indoda no kuyikubana nje ngiyadakeka ngendlela ke ayemphatha ngayo ebengicindezela kakhulu umuntu indaba ukuthi ngathola amaphepha ngaye kodwa sefuna ngenza isiqili sakhe unhlukuluze kakhulu ke tshisa ubuhlungu etshela abadala abazali bami ukuthi ngiyamdelela ngoba ke ngangithi la ngihambe e-shifting nxa ngiphenduka ngizovele ngidinwe ngingenamandla sometimes ngizokuyisangwetho umenzelo omncane athi yena ufuna isichwala engabuya ke vela ke emsebenzini esenza njengosecretary asengo-10 ebusuku abuye angiphekise isichwala ko-11 ngapha mina benza ngena ngabo-6 ekuseni into le vele kwahle kwangiqeda ke uthando ngacela ngisithi nxa efuna nxa ethabile waphombamba enze lokhu akwenzayo ngizithulele waqalisa ukumblema ukuthi ke mina ukuthi kukhona lapha endlala laye ngakutshela ukuthi vele angisoze ngacabanga ukuba le ndoda ngoba ngifisi enza ukwenza ngasesenzela ukuthi asuthe kwakungesela ngithi yona ke leyo feeling ngase ngidiscover ukuthi lo muntu vele ke ukhonjiwe lapho ke ngaqasa khona ukuchinga ukuthi hayi angeke ulalelami wazama kwenilanga edaki ukuthi amba ngamandla wangichaya ebathroom angeze ebedroom wangibhinya ngathi hayi too late man umuntu lo kumprotector ngikuqina kwami sengireporta ngo-2012 lapho ke abotshwa khona ngihamba kanjalo emapholiseni wabotshwa wathetha umfazi wakhe watshela ukuthi ke isintu sakithi siyamvumela nxa umfazi engafuni alalelayo lapho wazondisa kakhulu ke ujaji ngoba wayebhare kakhulu lo muntu tshisa yafuna ufunda kodwa wafika izinto zakhe lapha base bemgweba ke 15 years bambisela ke ekhaya angeke ngikhohlekelelwana ke minyaka ngilapha la bantwana ababili sebekhulile lami nje ngihlalele hayi ngihlalela asomuntu odinga umendo asomuntu odinga indoda njalo I think ivele lapha engikhona ngizizwa ngicomfortable labantu bami indlu yami sengikhona lapha ke UK for life abazali bami babengangizwisisi kodwa ngisela ndaba la umama ufake ngizondele kodwa ngizathini ngingezanga lutho ngicela ke ngitshele ingoma ngoba wayebavala ngoba thumela imali
bamthanda. Uyazi abadala ke ungabathumela imali bathi mkhwenyana nasi ngovela kuvontsha kathakathi let him go. Before chaka ingoma ke sithi let him go to his children. Ngiyakho yena Ntombi lesimchaleke besichaleke uDumsana Nyata ngithi ikela ke siye phambili ke mbambe ke athi ngaDumsana Nyata kwamanje Marilyn Sangos themba ubona likhwalisile sembamba uDumsana Nyati lapha. Dumsana Nyati ke uthini? Dumsana Nyati nyaphila chiza lawo njani? Siyabonga ngohlelo. Ngibonga phela ungani ngedata. Sayifuna. Dumsana unjani Nyati? Nyathi Dumsana uthi mina ekhaya kusemBembezi lapha engikhulele khona ngilabantu amafengu amaningi. Kwenzakala ka umnyaka le 14 years wathi uthiwa ke umama Jona waye umuntu ke emafengini
kodwa kumele ngihambe ngiyosokwa. Hambe sake uthi siyasokwa, satrainwa, senziwe yonke into, hanzwa ke egangeni. Lapho ke sagqozelezana, sabhadwa ngalokuyana ke imlotha saba mhlophe nke, kwaze kwafika usuku lwakhona lomdlalo lapho besiqunywa khona. Angifuna ukutshela amanga ke ubaba lana waphambanisa ukungilimaza, wangilimaza waquma le trip yento yami phambili, wenza imistake, ngagula ke ngathola ke isibhedlela lakathesi kule nxeba phambili. Manje ngakwazi ukuthi kambe ngabe yikho kwenza ukuthi ke induku yami ingaphakami kumbe kuyini. Amadokotela kodwa ekhuluma ukuthi izaphakama. Kathesi ke into ke elesikhewu, ungakhangela kulesikhewu somchamo, lesikhewu ngapha eceleni sokusikwa inqawo. Ile zangu khona lela yenzike yondimaza. Kunje ngiyaswela sozimbela abantwana, ngibona lesikhathi sengithi sengikhulile kathesi. So ngibuhlungu kakhulu ngoba balana wayesenza ke usitya, angikwazi ukuthi ungaphi kathesi. Kumbe wenza amabomu kumbe ngaphambanise, I don't know. Ngiyakhala lapha chisa imudumtsana inyathi. Lesi sikhathi ngisoze ngapha ngasikhohlwa. Kodwa sisokwa. Kodwa ke usuke lapha kwasophambaniseka, basikwa ke lekhanda lento kancane. Wasokusala ngapha lelo kuqhamza linjalo. Ngapha sologodanyana kulesikhewu futhi ngapha lapho osike khona. Kodwa ke sibonga khona ukuthi waphila. Into ebuhlungu kakhulu, pho wena ngazosikelana into kunjani. Khona ubuhlungu sifela ngale kuphela. Nkosiyami nxa usisikele iqatha laphana wezibuhlungu mntaka baba. So ngicela ke unjale ingoma ngiyacabanga ukuthi kulo muntu yakhala kakhulu. Ingoma lathi ngifuna imali kamaji. Nasi ingoma kalawo majiva na ingoma esithi ngifuna imali.
Lisa lila mali ya lila mali lisa la mali lele is much happen on prophetic into zizakala sesizakala when I remember myself ngise sikolo ngisebenza ngama school disease of essence senza imali yami ngibhala ama A level zami izebhizi ngithele singikhathizele le contract uzabe ngazi umsebenzi wawudinga wawufonelwa abantu bethatha uphilisi kuzongena railways kuse easy manje kade ngwafara kwamuntu lapho kwagaxile ama degree yakho hlezi phambi kwami lapha kwagaxile nje ngiyacecisa endlini nxa sibatshela bafana ukuthi kade is time for apprenticeship Shanini ufundela izinto lezi ziningi umsebenzi ayikho uzothi umuntu wenza archiving wenza human resources uzothola umsebenzi uthi wenze human resources uthi wenze archiving then you expect uthi library uthi expect ukuthola isibhano i-career guidance yamanje khathesi bana wami yenzani ama-degree yokuthi uzakwazi ukuzisebenza yabona yibo nge-5 year apprentice ese-UK you know students ba-encourage ama-apprentice so that they can work for themselves ulungisa ifridge yakho ulungisa into zakho uthole imali yakho lalo uthi ukuthi uzaqhatshwa lezi nsuku ayikho mina 18 years ngase ngivele ngiziholela sengihlala ngedwa right cela thunjana lethu ngibani cela thunjana lethu ngisazini mbani sazini bano uthi ungixolele ngicela ungangijaji futhi hawu bantu angikabhali ukuthi ngakujudge yimi ke usazini ngile 42 years ngile 26 years ngayenda mina ngisendela wonkomo ngathathwa ngakhitshelwa ngaba lantana ababili asuka ke sensiye emazweni lapho efike ngahlala lo munye ke ubaba senthi ubaba ke esebenza ke ekhaya ubaba lo ke umkami wasebenza ke ekhaya sebenza endawana ngagcina ngihlala njalo lo munye ke ubhuti wase South Africa lapha eUK wabuya ke ngagcina ngiseziplan ngoba isithi ngifuna ungithatha ngenza iplan ukuthi ke usisi omdala lo ade bathi liqiniso ande benza iplan bathi bazabuya eSouth Africa wavela lo bhuti eSouth Africa wakhipha ke imali ngahlala ke ngingumakoti weGoli ngingumakoti ekhaya ngangangitshela ke umkami ngale South Africa ngithi ke ngiyabona abazali ekhaya ngapha ke kulo mkami ngapha ngithi ke ngiye South Africa lapho ke engitransfer khona ke emsebenzini uyasebenzela khona okwesikhathana wakwangibuza ukuthi indaba ngingahambile ngamtshela ukuthi ngihlala ke eSpaneni emsebenzini ngazala ke umntwana lalo umuntu eSouth Africa yedwa ngafihla ke umkami uthi hlahlale ngakwazi ngahlala kanjalo ngoba mina somngane nabantu basekhaya ngihlala ke impilo yami ke okweminyaka leminyaka e12 umntanami lo uqina ke une 11 years in South African laba abanye abakhulu ke 20 something years lokho ke kwafihlwa yimi lo mntana moyinkazana lapha eUK sahlala sinjalo ngilesithembo samadoda so ke inkemenkeme yenzakale ngumntanami sesiya filima sihambile holiday wafika wabiza uUncle Max siseDurban wayenza lama video kanti le video ke izalika kubo TikTok eqinifile umkami ambuza ukuthi ke njenganini engigqokana khona lama bikini ngibambane le ndoda ngoba uMax wasiphuma ke engithwele ku video engiyisela emanzini wathi ngithisa kumkama wo discover ukuthi le ngenye ke indoda yami wa discover ukuthi lo mntwana ke ole 12 years uMax la esekwazi ukuthi ngile ndoda ekhaya kuphela kanjalo okwamanje sazama ukuthi sisothane lo mkami siyalungisa ekhaya umSouth African lona wadla phansi wathi kafuna ukuzwa ngami futhi ikhona chisa ngiyacela kwangijaji ngaphambanisa kakhulu impilo ngangiyibona ke emnandi zathweni kade lo mntwana ebhedeni phakathi kwami lo mkami ngaba ke uma sikasafuna ukuzwa la ngomntwana lo uthi umntwana lo kumele kuye ku DNA lanxa le 12 years uthi mina ngihamba ekhaya ngimithe indoda yami indaba ke ezibuhlungu yena besazi usisinyana waSamantha yedwa engazi ke ukuthi ngindile ngicela ke unjalo izingoma
ezilandelayo. Igender ka-Eva enhlangantshela ngabafana laba ukuthi igender ka-Eva bafana izaliphuthuma lizakhala one day. Siyavala ngale ngoma ethi Mphenindile igaba lawo ngeza Jesus bana. Mbona ke Patrick lo obvious ngani ke umuthi wokwelapha inkomo ibizo langikhona lo bhoqo theli siyavalelisa lokuthi ke itsotho lidala. Siyabonga kakhulu. Till next time. God bless you. Bye bye. Phendile.